topic se ngasai hanasu hopete hagre ko koi indicator ngasi ahan boina indicator kaino jingmina se indicator da ina first indicator mayam da introduce tawdu se pivot point ni ko pivot point se introduce tawrani aduga support and resistance kaino jingmina se aduga difference between ko demand and supply zone and the support and resistance ko demand and supply zone haibam lady supply and resistance haibam se lady ani se karino sab manabra natragana ani si khenaba se karino haibdo ado khoi myam punna jingmina se ko ado first da koi na pivot point se indicator ko indicator se karino hairagadi akoina nahandagi stock market ki class se mathang series ko sequence ta na sum lakpa sita hoji phawda akoina di thiba horoi se kaino aigi right entry point do natra ai se right entry point se kadai do oidino haibu thira iniba ko find out tawno na bo hon da iniba hariba right entry se phangna na bo hon rakpa ko adai di candle sin na kar kadai bo ka bajari ba kadai bo kum bajari ba ga haiba sumba mayam sini ba thirak tu che sigi thirakpa mayam sida akoi da koi gi indicator haiba malai ri ba ko haiba indicator singse sisina koi da support to bi ri ba ko nangi right entry do nang ni entry to bo ja ba se soide entry to bo yare soide exit to bo yare ga haiba sumba mayam ama indicator singsina koi da support to bi ri adu indicator se kaino khangani koi na tra indicator singsina to se kaino di indicator singsina koi da koi gi right entry and right exit puthokna bo hon na matam da indicator singna koi da indicate to bi ri ko sigi point se jawra di nang entry to bo yarani sigi point se jawra di nang exit to bo yarani ga haiba sumba ko hai ri sigi indicator mayam se sigi marak tagi pivot point haiba indicator amai ai ngasi mayam de introduce tawge hai ri indicator se khon hapsin ge hai ga di kadai da gi hap kani haraga sida koi trading view da changa kanda indicators haiba ma jawri ba yani ko ma'am trading view id agi zerodha gi sida trading view gi se changa kanda indicators jawri aduga ko gi zerodha da ngasai gi kano se chart iq ngasai chart iq se sijinaraga di agi indicator se kada jawga ha kanda studies ki manung jawga ni ko sida lei riba studies sida okay studies sida changa gai agi indicator do hapsin ba yagani aduga chart type ani do ngasai gi chart iq da sijinaraga na studies da jawrani indicator se aduga trading view ki chart sijinaraga na indicator saina sida lei sida click to biro aduga khoi sida gi lobu yarani ba sida lei se indicators ngakani to ko hundreds indicator lei go hariba indicator mayam se khoi loina mak use to ngamde ko magi chana ba mai apam bai matung ina sijinai ado khoi gi hoje khoi na laiba stock market ki basic class sida khoi ne indicator se khoi gi hena important oiba mayam ne hena sijinna ba ko yamna useful oiba indicator 10 11 12 ki ai mayam da takani ko ado han boy na ngasi khoi indicator se jengmina se pivot point haiba ma ko ado sida khoi sanga ga search to jai first da sida indicator sida click tawrani adi madung da search to biro sida pivot point hai na ire makha da pivot point standard hai na phange ko pivot point se click tawre okay pivot point hapsin ba kai dawe line mayam thore sida thore ko line mayam thore sigi line sing se khoi na kari hai na khang ge hakanda sida r1 r2 r3 jawri makha da s1 s2 s3 jawri r singsina resistance haibani s singsina support haibani ko adu ding asai khoi na support and resistance haiba ma yawgari ko support and resistance la r1 r2 r3 r4 r5 ko support and resistance se khoi gi trading view gi matung ina magi kano se pivot point standard se khoni sinaba matam da r1 r2 r3 r4 r5 fo resistance 5 fo ko aduga support na support 5 fo s1 s2 s3 s4 s5 fo ko soina mana predefined tawraga thamiba ko aduga topa mana sida pivot haiba ma yawri pivot central pivot point ko ma se p haine gi sigi line sini central pivot point yani ko ma'am sigi hariba line sing se s1 s2 s3
P R1 R2 R3 हाइरिबसिगी लाइन सिंगसिना खोइदा करी इंडिकेट तौबिदीनो हाइदो असै अखोइना इंडिकेटर से करीना हाइगरे आइगी राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट थीरको मतमदा इंडिकेट तौबिरकपदो इदि नंगी कनो से सिदा लैरे हाइना खोइदा खुदोमि थिल्लगा ताकपदो को ताकप अदुगुंबा पोसक अमनि बि इंडिकेटर साइज स्टॉक मार्केट नतना स्टॉक मार्केट खक्तंग नतना अखोइना कनोदसु कोगी फॉरेक्स दसु अदुगा कमोडिटी दसु को एनी अखोइना ट्रेड तौगे हाइना चंगुबा मार्केट अमदा को अखोइना इंडिकेटर सिंगसे लोइना फंगनी को अदो जेसिगे कोगी हारिबा पिवट पॉइंट से अखोइ जेंगमिनरसि पिवट पॉइंट सिदा ngसागी R1 R2 R3 P मोइ सिंगसिना कई तौरिनो हाइदो को अदुगा मार्क सिदा हजे ने लैरिसे आगी टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम ने आई टाइम फ्रेम से 5 मिनट्स तक ओथोके को यानी को मैं 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम से ओथोब मतुंग सिदा लैरमी से कइनो कांदा इंडिकेटर सिंग से नोमो की मतुंग इना को प्री डिफाइन तौरगा हाइरिबा पिवट पॉइंट की मागी पॉइंट मयाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मयाम से मैदी हानना कनो सी मफम सिदा ओइबयाय हाइसे लोइना डिफाइन तौरगा कन थनमेबा पुलब मॉर्निंग द खोइना मार्केट स्टार्ट तौबगा हाइरिबा R1 R2 R3 P अदैदी S1 S2 S3 लोइन उबा फंगनी को ngasiगी मार्केट को ngasiगी मार्केट नि सिदैसे कोइ कनोदा से निफ्टी 50 ngasi मार्केट नि को गैप डाउन द दुकी मतिक यामना चाउना ओपन तौरे गैप डाउन हाइदी कइनो मैम कनागुंबा गैप डाउन से तागिबा यावरब नत्र खंगदबा यावब्रो गैप डाउन से कइनो कंदा प्रीवियस डे की मार्केट सिदा लोइसिंगरेबा को प्रीवियस डे की मार्केट सिदा लोइसिंगरे अदुगा ngasi मार्केट सिदा ओपन तौरेबा सिगी मरक से को यामना गैप यामना लेत्रा सी गैप मयाम ले लेगा मार्केट से सिदा डाउन द चलगा ओपन तौरेबा सिसिने को अखोइना गैप डाउन हाइसे कइगुम मतम द मार्केट से को सुमाइना अमुक सिदा मु जेंगसे को सिदा ngसागी मार्केट से ममांगी मार्केट सिदा लोइसिंगरे को अदुगा नेक्स्ट डे द मार्केट सिदा ओपन तौरे सिदा गैप लेरे ओपन न कदाय द तौए अब तक मथक तक काखलग तौए बिसने गैप अप ने मार्केट से गैप अप तो ओपन तौबो जावे अदुगा गैप डाउन तो ओपन तौबो जावे को अदु ngasi की मार्केट की ओने जेंगगदी यामना चाउना खोगी गैप डाउन से अदुगी मतिक चाउना थोखरे को पॉइंट मयाम अमा गैप डाउन तौरगा मखादा हांगे ओके ngasi की मार्केट से की मतुंग इना खोई येंगसे सिदा फर्स्ट मार्केट से कदाइदगी ओपन कदाइदगी तौरे ओपन तौरिसे सिगी S4 की मनाक साइदो ओपन तौरे मार्केट से सिदा ओपन तौरे को मैम सिदा ओपन तौरगा मखादा कुमधरेगा सिगी S5 को सागी सपोर्ट से यौन कुमधरे सपोर्ट से टच तौरे सपोर्ट से अमुको मु हेंधरगा सखरेब अदुगी मखा अब कुमरे अदुगा काखले सपोर्ट की मथक तो मुकारे मखादा मुकुमे अमुका खले ngसागी मथक ते लई सिंगसे सिसिना अमुक रेजिस्टेंस ओन एक तौगरे को असेंगबदी मासे सपोर्ट ने S4 ने को मखाता ना इदुम हारखिगे सिगी लाइन सिदा अमुक टच तौरे अमुक मुकुमे सिदा अमुक मखाई लाइन अमुक टच तौरे अमुका खले अमुकुम धरे सिगी लाइन से थुगागे तौरे ngamददन अमुका खले नुत्रा अमुकुम धरे हनकि थुगारगा मखादा कुम धरे याय को सिगी मतंग सिदा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना लौरिबा मागी रोल अखोइदा पिरेबे अखोइदा इंडिकेट तौबिरेसे करिनो जेंगसिबा ओके फर्स्ट दा कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से करिनो हाना खंगसी को कोइना मार्केट सिना अप ता लाखो मतमदा मथकता कइनो म इदि ngak लाइन अमा लेरमगदी मथक सिदा लाइन अमा लेरमे मा का खलको मतमदा हाइरेबे सिगी लाइन से रेजिस्टेंस ओइदुनि को मखारोमदा कुमकपदा सिदा लाइन अमा थेंगनरे दुदि हाइरेबे सि लाइन से सपोर्ट ओइगनि को सपोर्ट से इसम समना हाइर कांदा इनोजि फम्मिबा सिट सिसु को चेयर सिसु आइगी सपोर्ट नेबा को नत्रा आइदी आइसे मखादा तागदबदि माना ngakti सपोर्ट नेबा रेजिस्टेंस से कइनो आइना थोंग अखुबमदा चंगे नत्रगा थोके हाइरगदी आइ नोन दरगा चलि नत्रा करिगिनो मथक थेंगनि हाइबगी को अदाइन तौरगा
yamna akhoi yamna icham chamba simple kano da what akhoi example pi support and resistance se hoje na hagep sing ni ko ado stock market na mu lai se ngasai se suppose market se market se swaida lai re khalasi mathak ta ka khalobu matam da si lai re magadi si ta khone resistance lai re ma se sidai ka bangam ba yai na tra ngam da ba yai sini ba lo du se makha da kumba ga su sida support lai re support sidagi ma se kum gi ba yai na tra ga kumba ngam da na mathak ta hager ba yai na tra ga na si thuga ga support se thuga ga makha da chakhi ba su yai sumba sine bi jeng gi se ka okay ado sida koina support and resistance ka sida lage resistance sida r1 se leire s1 se leire pivot point leire ka mathak rom da laaga ngak pasina resistance ni makharom da kuma ga ngak pasina support ni ado akoi gi support se matam khudi mokte ma se support oine leigadra hare ga di leiroi ko resistance su matam khudi mokte resistance oine leigadra hare ga su leiroi market ki matung ina support and support su resistance su pivot point su high river kano sing se market ki matung ina loina moi se support oina work torok pa jai resistance oina work torok pa jai ko depend on kanada market te depend tawe market ki movement du ko hai bidi sida jeng se market se ngasai gi khogi ngasi gi market te su sum jeng bai ko ngasi gi market sida lai si S4 ne ma'am we go sida si S4 ne S4 hai de kaino support ne ko support 4 ne ba man lai si hai de base ki S4 se kai da we market sida kum da hure ko ka khalla ko matam da si ki S4 se resistance no work to re ba kai no market ti makha da lak pa ne mathak ta ma se lai re ma da gi sida sa gi support se na resistance no work to ro ma se nga ke makha ta re adai de mo sida S5 sida kai da we S5 sina mu support oina sida work to ri ko amuka su again sai ko hai re se ki support and resistance ki matung ina akhoi na market te entry to buda na drag exit to buda ko khoi da command to indicate to re ina hai da mu jeng mina si ko indicate se command to ra kai kan da se suppose aina market se entry to re khala se ai market se sida changa ga sida brigor la e sida gi anti tore khala si sida anti tore sida resistance lai hare ko wakhan resistance lai re hare ba resistance se naksila agadi ko aina jeng du se kaino ha kanda market se resistance ma lai bani na resistance sida market na thugai ga mathak long ka gi ba yai thugai ba ngam da ba da makharam da haidar pa yai natraga na sida yamna ka ba su ngam da ba kum ba su ngam da ba tawraga salak pa su yai ko hai ri ba sigi point se jauksila ga dei stop loss phajana maintain tawro natraga na ai gi profit book tawro hai ba indicate ko indication sin ba pirak tu se asai gi indicator sin pivot point indicator na hai se sini ko icham chammi ko matharom da ka khale na resistance lai re na exit the horo natraga na stop loss maintain tawraga chalo makha amna kume sida support lai re support jok silak tu re nang gi trade to nang na trade ama lawraga lai do market ta gi exit tok thokro natraga na stop loss thamaga layu hai bani ko isam chamdra kano se haidi pivot point se adu ma se isam chamaga su yamna important oi indicator ni ko sida dum jeng bio market se nang na si yaudre khalasi sida ka khalai se kadai bo ka duino khoi khangbra khangde na tra du sida line na masing ga leirami bani na okay sida resistance lei bani na sida gi ma se thugai ra ga sat pa yai chat ba yai hai bisni ba lak tu yani ko makha da mu kume sida mu kam sida support lei hai bituni ko sida support lei sida gi ma se thugai ra ga sat pa yai chat ba yai hai bituni ba lak tu ko andera support and resistance se yamna isam chamme ko line chinga singa ga dunga sai khoina pivot point hai re indicator se si hapsil la ga di ma se khoina ubo phangani yai ko mem
Sanjit asoi matang sida kari question lagi nangom dagi. Ya gini sir, clear oi. Oh, pivot point se clear oi dibu ko. Kana gumba clear oi deba yaro ga sudum haibiro. Mi loina ma clear oi rabo. Support and resistance. अखोने indicator the support and resistance indicator है न थी देगा दी फंगोई को मैम करी है न थी गने pivot point का PIVOT pivot का pivot point है न indicator से सर्च तो बियो साथ IQ सीधे नरेगा ना studies की मनुष्य संग सर्च तो बियो अदुगा trading view सीधे नरेगा ना indicators की मनुष्य संग सर्च तो बियो अदुगा फंगने का Okay. Sida atopa question nama ngasai khona oda sidi mamang da khona jingiba demand and supply zone aduga iman manaba dong tawi natra iman manai sume adu sida khona manada ba point se karino ha gadi difference between ngasai na ada khogi topic te ire do support and resistance aduga demand and supply zone ani sigi difference se karino ha gadi support and resistance हारेगदी line amam singaga leiramani badum hanana predefine tawraga हारिबसी की मफम से support लई हारिबसी मफम से resistance लई ऐसे define तौर थनमने हानना को एदुगा तोपमना अकोना demand and supply zone से कमाइना खंगिनो हारेगदी ऐसी की indicator से हाने लगथोके को pivot point लगथोए याय को market से होजिक को सिगी मफम सिदगी मासे तारई ने तारे सिदा तारे सि जौरगा हाइगलेइबा कदाइबो हाइगतुइनो बो खंगदि नत्रा कदाइबो हाइगतुइनो खंगदे अदुबो अखोइना खंगबो याबा मदि लै कदिनो हाइरगदि मसाय कदाइदगी तारखिबनो मागी हाइसे सिगी मफम सि माने काराको मतमदा सि जौरकबो याइ गाइना खनबदि याइबा लाइको माने कारक मतमदा सी जरक याइ हारिबा मफम से सिसिने अखोइना फास्ट सिदा लाइगे सिदा सप्लाई जोन है सप्लाई तौरगा तारखिबनी काखलकपदा मुक सिगी गसाइ मागी तारखिबा मफम से सिदी जौरक याइ सी जौरगदी अखोइ कैदौगनी हाइबदुनि बलाक्तुसे सी जौरगदी मार्केट से गसाइगी अपलोम द लाकबा याइ नत्रगना काबंगमदना मखामदा कुमगिबा याइ हाइबसिने बलाक्तुसे demand and supply zone की मतुंगिना को अदो सी मतंग सिदा मुक लाइसे कइनो खोइना सगी सिदा फास्ट तारखिबा मफम ने मथंगदा मुक मुका खले सी मफम जौरक मफम से सिसे खोइना अनि मके सप्लाई जोन ने अदुबो सिसिना अहान बस खरे अनि सुबद सी मफम से हमना खोइना फ्रेश ओइबा हदि फ्रेश ओइबा मफम ने लोइबा फ्रेश जोन ने बसी जोन से जौरक मतन मा से तारक याबे चांस हम वांगेबा फ्रेश जोन है कई हाँ कोई अखोना खंग गमे सप्लाई जोन ले है नेक्स्ट लाप से फर्स्ट टाइम ने मान कारसे मफम से अमुक हल्लग टच तौनब कारसे अहानबनेब सी मफम से अखोना फ्रेश जोन है खंगनेको सुमाइन तौरग अखोना डिमांड एंड सप्लाई जोन येंगे हाइरगदी अखोना कईदवे प्रीवियस चार्ट सिंगसे कैंडल न हाना मूव तौगिबा मफम सिंगसे नंगी होजी लेरिबा करेंट मार्केट सिगी लेफ्ट साइड ऑफ द जेंगा कांदा कदाइदा करी लेगिबा हाइबसिने बे जेंगा तुइसे को दे मखारोम द हाइदरे खलसी मखारोम द हाइदरे फ मतमदा अखोइना मु जेंगदुसे कइनो ngasiगी मार्केट सिना कुमगा कदाइदा मागी स्वाइदे कनो से लेगी सिनि बे जेंगदुसे को सि जेंगदुइने अतोपा मना सि खक्ता नते अखोइना जेंगबा जाइसे हाइरिबा मफम से सिगी जगह स्वाइसिदा को यामना बायरगा सेलरगा मुकनगिबा बायरना मथक्ता पुखरके हाइबा सेलरना मखादा पुदगे हाइबा अदुगु मफम अमा लैगिबा को हाइरिबा मफम से स्वाइसिदा जौसिलेबा मार्केट से कुमधरे को कुमधरगा सि जौसिलागदी सिगी डिमांड जोन सिदा मासे टच तौरे अदुदी कारक बजाय नत्रगना सि थुगारगा कुमगिबा याय हाइबनिबा दो मा सिदा थुगाइबा ngमदना कागरे को अदो नेक्स्ट अमुक तारकपददी थुगाइरगा कुमगरे को ओके चौरापो मै डिमांड जोन सप्लाई जोन हाइरमनि को द नसाइगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को
demand and supply zone ga khenare sidi kari no gadi support and resistance hariba ko gi indicators hai pivot point do hariba sigi pivot point sidadi man line singba mafam singse si khakta ne ba khon jeng du sida tara ga sida gi hangal ise sida support le ngada ko lei bai ni next di si thukara kum gare do sida kari gi hagal ai no sida gi mo hagal ai sine kari gi na kanda si sida koina demand zone nam lei ri ba hariba demand zone se touch tawru ma se karak pani ko again amukum e sigi support zone sida mang haktang lekak tawe demand zone sida thugara ga tagare ba makhada yani ko adai di atopa masu sigi makhada koi support se S5 te loising gare makha sida koi khangdre ado market sina kumma ga sida mulle pise kari gi no ko sida le pise kari gi no ide som na kan di left side sida koi jeng ko matam da sida mamangi ko past history da previous day gi chart sing se koi ne analysis tor ko matam da sigi mapa se yeng ko si mapa sida kari leiram gi yeng ob sida si sida ko gi ko kano amul leiram me demand zone am ko so bam sigi mapa se jawra ka dane mana sida jigjak tok silai se pakna kum ngam da ba haidi demand zone lai gi bani na market se sida buyer sing sena pukhat abo khona ra ini ado seller gi pressure ne am kan badagi market se makha da pudagi bani sumba me am se koi technical analysis nomo gi wari sum sa gi hen khang kan ko ado ngasi gi de khona khangi se kaino supply and support and resistance ka demand and the supply zone ga ani sigi difference natra dai de atopa mana pivot point haribe indicator akoi na kadai dagi lawraga khoi chart ta kamani implement dawgani ko adum malaire haribe indicator sing sina akoi da kari kana ba piba duga khoi gi haidi magi matungina mana khoi da exit tawba jare natagi entry tawba yare haibagi indicate tawrak se si karam mafam da tawrak haibaduni khoi jeng sinatra sagi support and resistance hani lai sing se sigi manak sida khoi entry and exit ne khoi jeng du ko aduga asagi sigi support and resistance sina ko khoi da takpa ngamdaba zone nama lai riba ko haiba zone du na khoi na demand zone and supply zone ne ko demand zone supply zone se support resistance na haiba mafam se su dum demand zone supply zone oi ko aduga support resistance sina mana indicate tawrak ba da jawdaba mafam amasu lai riba ko akoi na puthok sagadaw sumaina ngasi gi class sida lai se aduga makha tarak poina ko drawing gi la siba sagi support and resistance sida na sida mana predefined tawrami ba line se si khakang nataba support and resistance amasu koina support ni nataga resistance ni haina low sin ba support resistance amasu lai di ko ai si muthat kharage okay ngasi gi market nifty 50 gi ko ngasi gi nifty 50 gi market sida koina drawing masa ang khak tawr ke ko myam jing min se drawing se triangle gi drawing am loge ko hai ri basic triangle gi drawing sigi matungina ko sagi sigi high sima lawrage aduga sigi low sima lawrage ko aduga somda ina saina chinge khala se okay se ko gi kitang khak sem bi ai ko market se low ani high ani tawrakanda aina saina triangle na draw tawwa se high ani low ani touch tawgadawune ko ai high ani mathakta touch tawre low ani makhada touch tawre aina triangle se kadai dagi lawrga draw tawrakibno ai sigi tools ta changa kanda ko tools ta changa kanda sida triangle jawri si triangle se lawrga soina ai low ma lawre natra high sida high ama leire low ma leire high ama leire haide high ani low ani se touch tawrga ina triangle ama ye ko aina si ye ba triangle se si sida makhada line ama yawri mathak su line ama yawri ba jengsi ko khogi line se red color oi bai muhtai makha gi lines na green color oi lage ko okay sain tawr si yare makha gi line se si sina koina support oina lobu su yai ba
ꯃꯊꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯎꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯈꯠꯂꯦ ꯑꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯉꯨꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯝꯊꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯈꯠꯂꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯉꯨꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯝꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯨꯝꯃꯦ ꯁꯤꯗ ꯇꯆ ꯇꯧꯔꯝꯃ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯅꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯈꯠꯂꯦ ꯁꯤꯗ ꯔꯦजिꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯈꯠꯂꯦ ꯔꯦजिꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯈꯠꯂꯦ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯉꯝꯗꯔꯦ ꯀꯥꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯉꯝꯗꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯨꯔꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯁꯨꯕꯗꯗꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯃꯛꯑꯦꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯐꯇꯤ 50ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯌꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯨꯜ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯇꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯏꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯣ ꯉꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯣजिꯡ ꯄꯤꯈꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯕ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯤꯅꯅꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯦꯛꯁ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯉꯥꯏꯊꯣꯛ ꯉꯥꯏꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯇꯧꯈꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤस्क ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯧꯍꯧꯒꯦꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯂꯣꯡ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯥꯐꯥꯎ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯂꯣꯁ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ngasi ai ngasai aina class se hobadagi recording tawbane aduga recording se ngasi di swade loisinge aduga mayam question answer mu tawsi ko